Good afternoon, sanibonani, ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here. Thank you for supporting this channel. Thank you for everything, guys, that you do in ensuring ukuthi le channel iyakhula iyaphambili. Ngiyanibonga kakhulu, guys. Ngiyanibonga, ngamukele onke ama-new subscribers nama-new followers. Thank you so much, guys. If you haven't subscribed or followed, please do so. Ngithi ake ngenze le video bafethu emfishane emva kwesikhashana ngingekho la. Ngithi ake ngenze le video. Kuningi okwenzeka eSouth Africa. Siyabona kwenzakalani in terms of indaba yama citizens kanjalo nama foreign nationals. Siphithiphithi koThekwini izinto ezenzeka ezinkantolo ko-ad hoc committee njalo njalo kuningi. So kuningi kahle kahle singakhuluma ngakho, kodwa ngikhethe ukuthi namhla ake ngikhulume ngoJulius Malema ne-EFF. Ngithi ake ngikhulume ngoJulius Malema ne-EFF namhlanje. Kungani ngifuna ukukhuluma nge-EFF noJulius Malema? Yingoba uke wenza ama-statement recently engingasho ke kodwa ukuthi akusiya ama-statements athusayo noma angishokhile noma ebengingawalindele, because he has been uttering the very same statements sonke lesikhathi nge-MK Party nangoZuma. But nje ngifuna ukukhuluma ngayo specifically namhlanje ngesizathu sokuthi lapha eKZN njengamanje i-MK Party iyayidinga i-EFF ukuze ithathe leya province. Iyayidinga kakhulu. So uma ngabe sizozwa Malema ekhuluma ama-statements anjengalawo kuyethusa kakhulu kimi. Engicabanga ukuthi futhi kuyethusa kakhulu nakwabanye. Bengilalela interview la uMalema, angazi noma be-interview umzilikazi yini. Kule interview uMalema ukhulume izinto ezisindayo nge-MK Party. I-statement sakhe esingicasule kakhulu nesingangiphathanga nje kahle ukuthi azobiza i-MK Party ngama-fools. uMalema uthi uMalema, if KZN voted for the fools to lead them, therefore the fools must be allowed to lead KZN. Uyamuzwa indlela akhuluma ngayo ukuthi he means what he says nge-MK Party uMalema. uMalema ubheka i-MK Party njengephathi yeyiphukuphuku. Akagcinanga lapho, uphinde wakhuluma ngopresident wayo uBaba uZuma, wathi uyi-tribalist ne-MK Party kanjalo. Khuluma into eziningi waze wakhuluma nangokuthi ke bona beyi-EFF bayafisa ukuthi basave i-KZN from i-GPU noma bayikhiphe i-KZN kwi-GPU. Uthi if ama-fools noma iziphukuphuku zivotele i-MK Party ukuthi ihole i-KZN, lezo ziphukuphuku azinikwe ithuba lokuthi zihole i-KZN, then bona ezi-EFF bazosebenzisana nale ziphukuphuku ezi-MK Party bayisize i-MK Party, bayiguide, because it lacks capacity. Amazwi aMalema lawo. Bazolekelela i-MK Party ukuthi ilide le province yase-KZN ngoba bona njenge-EFF sebane-experience ukudlula i-MK Party. Futhi i-MK Party njengephathi e-disorganized nexosha abantu noma nini when it feels like doing it,
bona njenge-EFF they'll be there to guide i-MK Party ukuthi ilide leya province ngendlela right. In short, he continues uMalema to look down upon the MK Party, more especially uPresident Zuma. In short, uMalema usagcizelela kona lokho abeloku eyiko ngoZuma, lokho abeloku ekusho ngoZuma yonke leminyaka. Now usezokhuluma ngako through igama le-MK Party. So ngiyayibuka lento ukuthi okay, noma mhlambe before ngifike lapho okunye akuvezile la uze uthi ngesikhathi ubaba uJohn Hlophe esexoshiwe njengejaji esehlele ekhaya, uthi uMalema waya wavakashela uJaji Hlophe ngesikhathi evakashela uJaji Hlophe uthi wathi mayefika emzini waJaji Hlophe wathi uJaji Hlophe hawu liphi ifomu, ngicabanga ukuthi ungilethele ifomu lokuthi ngijoyine i-EFF. Uthi uMalema kwala yena ukuthi uJohn Hlophe ajoyine i-EFF. Uthi isizathu sokuthi ale ukuthi ajoyine i-EFF ubaba uHlophe ukuthi umbona njengomuntu obeyond ukuba yi-politician, akaboni isidingo sokuthi ubaba uJohn Hlophe u-capable ukuthi angaba yi-politician. In short, he lacks capacity ukuthi angasebenza umsebenzi wokuba yi-politician. Kusho uMalema nje wase nje uyampraise, wapraise ubaba uHlophe. Ngizokuchaza ukuthi lokho mina ngikubuke kanjani. So uthi-ke be-EFF ngoba befuna ukusebenzisana ne-MK Party e-KZN njengoba nje beyisupporta befuna ukuketula i-GPU e-KZN, ingoba abafuni ukuthi i-KZN i-degenerate under i-MK Party. In short, uthi abafuni ukuthi i-MK Party mayithatha over i-KZN ibuse yodwa. Kusho uMalema uthi isizathu sokuthi bafuna ukusebenza ne-MK Party ukuthi abafuni ibuse yodwa i-MK Party, kufuna babe khona la nayo ukuze bayiguide. In short, uMalema ungikhumbuza into ebe lokhu yenzeka kuZuma before even abe upresident we-country, into eyayenziwa i-ANC. Ubaba uZuma wathi even ethatha amandla as upresident we-ANC, baningi u-ANC uqobo lwayo ama-member ayi-ANC ayefuna ukuthi uZuma angabi president, kangangokuba wathi even ngisho ewina ukuthi abe president ye-ANC neye-country, kukhona abanye ku-ANC abafuna ukuthi bangene naye uZuma ku-cabinet, bangene naye as abantu abazosebenza naye nabazomncedisa. Kanti empeleni inhloso yabo enkulu kwakuwukuthi bazothi mase bephakathi kwi-cabinet kaZuma basebenze against i-leadership kaZuma. Lapho ngibala abantu abaningi esibaziyo, abanye abafana nobani na, abafana noNhlanhla Kunene, abafana noPravin Gordhan, ngabala kushona ilanga okwathi sebesebenza noZuma ebanika ama-duties bamphikisa bathi no thina sibheka le. In short, labo bantu bangena noZuma bezohola lelizwe kodwa bathi sebephakathi bamjikela umsholozi. Okuyinto engiyisabayo-ke manje nge-EFF ukuthi i-EFF ngalama statements aloku uMalema waphinda consistently ngathini undermine i-MK Party, undermine uPresident Zuma ngale ndlela. Futhi uyambona ukuthi ubone ngathi i-MK Party very desperate for i-support ye-EFF ngoba uyabona ukuthi lapha e-KZN izibalo zithi kufanele i-MK Party nakanjani ithole ama-seats e-EFF. Uyambona ukuthi uMalema now he's using that ukumanipulate i-MK Party ngendlela engibuka ngayo mina. Okunye lama-praises aloko awanika ubaba uHlophe. Khumbule ubaba uJohn Hlophe njengamanje usekhefini, ususpendiwe nje obasazi. Uma ekhuluma kanje ngobaba uHlophe uMalema uyamuzwa ukuthi indirectly
kule interview yakhe indirectly he's speaking to ubaba uHlophe ukuthi wena baba uHlophe ukuba kwakho ku-MK Party akuyenzi sense. In short umenza acabange ubaba uHlophe ukuthi njengoba nje ku-suspension eserve suspension akacabangisise kahle angasabuyeli ku-MK Party. Mina ngendlela engibuka ngayo uMalema lo usebenzisa ngathini i-psychology mawungamlalela kahle uzama uku-influencer izinto ezithile nabantu abathile ngendlela akhuluma ngayo. Mina ngendlela engimbuka ngayo uMalema. So iyangikhathaza lento ukuthi bafowethu uma ngabe i-MK Party ngempela izosebenza ne-EFF emandleni kuzosebenzeka yini? Ngoba uMalema it's clear ukuthi he's still angry at Zuma. He now attacks Zuma through the MK Party. Usebenzisa MK Party manje ukuzwisa uZuma ubuhlungu. Kunale engakalawuleki ngoMalema ngoZuma. Ngendlela mina engibuka ngayo. Iya-understandeka ke nokho ngoba siyazi ukuthi uMalema mawubheka i-EFF besiyitshela ukuthi vele la eSouth Africa iyona political party yabantu abamnyama ezoba ne-footprint ezodonsa isikhathi eside futhi i-opposition enkulu yabantu abamnyama eSouth Africa. Njengoba sazi ukuthi beyilandela i-DA ngobuhlungu. So ngobukhulu empeleni. So ukuthi emaqhamuki i-MK Party yafika yadudula konke yakhipha i-EFF ey'ndaweni ey'ningi yehlisa nama-seats wayo eParliament njengoba manje kubusa i-MK Party ngokwama-seats kuwo wonke umasipala bakhona noma mhlawumbe ngathi ku-legislature national naku-provincial bayikhiphe ey'ndaweni ey'ningi i-EFF. So angeke vele kuze kahle lokho because kufike kwa-eda kule enga abevelanayo ngoZuma ukuthi i-MK Party ithathe a lot from i-EFF. Naku bekuphika konke lokhu ukuthi kube i-MK Party uyakuphika but ikwenzile lokho. So ngiyazibuza ukuthi ikhona into esingayisebenza ne-EFF ine-enga engaka nge-MK Party. Ukhumbule ukuthi kuke kwaba no-deputy president wayo i-EFF owahamba wasebenza ne-MK Party. It was painful kuMalema. Mangikhumbula kahle sonke sambona waze wancipha nasemzimbeni. Wancipha uMalema. So now I ask myself ukuthi njengoba manje i-MK Party ifuna i-KZN kuzosebenzeka yini ne-EFF ngendlela wena obuka ngayo. Yilo engifuna sikuxoxe la. Mina ngikuboni kuzoba into ezosebenza but anyway kuyasiphoqa ke kodwa ukuthi sithathe i-KZN esebenzise i-EFF. But nayo into engisho ngayo mina. Uma i-MK Party ingayithatha i-KZN abantu abazoba inkinga kakhulu abazophazamisa umsebenzi we-MK Party wokwenza impilo ebengcono kuleya province kuzoba i-EFF. Uyayibona futhi I can feel ukuthi izodemanda a lot. Kuthiwa nje uma ingafika idemand kona ukuthi ibe upremier we-province. So thina i-EFF ingakwenza lokho Malema ngakwenza and ayibeke leyo ultimatum uma ngabe i-MK futhi ingakwenzi lokho iphinde i-GPU ye-MK Party ne-EFF ifadalale. So yabona ukuthi kuzoba nzima ukungena ne-EFF emshadweni kwi-province uma kunje. But anyway asina choice vele uma ukuthi siyafuna ngoba unless kusebenza lento ye-secret ballot because ubaba uThoni Yengene ukubeke kwacaca kuleya interview yabe nayo ne-Newsroom Africa ukuthi is 100% sure ukuthi kunamanye amalungu angale kulawa amanye ama-political party aku-legislature angayilekeleli i-MK Party ukuthi ithathe le province uma kungaba ne-secret ballot. But without i-secret ballot kuzoba nzima kakhulu ku-MK Party ukuthi ithathe leya province. So even kuba kungathiwa mhlawumbe ke i-EFF mhlawumbe i-EFF
ayisiniki lokho esikufunayo ku-province. Eish, inzima yona le nto bafethu, inzima ngempela, but ake ngingandi kakhulu ngoba mhlawumbe ngiyogcina ngikhuluma izinto ezingekho right, but nje ngi-worried nge-E_F_F, angifuni ngiqambe amanga. Ngi-worried kakhulu uma le izinto ay'khulumayo la azibonisa ukuthi i-E_F_F ne-M_K Party zingasebenzisana uma seziwine i-K_Z_N. Ubona kanjani wena? Uthini ngala ma-statements amalema okubiza i-M_K Party ngama-fools? Alibize nje igama akhululeke, nokubiza i-M_K Party njengabantu abangena-capacity yokulida, okufanele bafunde ku-E_F_F esine-experience yokulida. Akakholelwa ukuthi i-M_K Party ingalida iyodwa without the E_F_F. What are your comments on that? Mfoka Mkhonza lo, ngiyabonga kakhulu bafethu, ngicela niqhubeke, nisubscribe and share, sihlangane kwelandelayo ividiyo, ngiyabonga.